Mu gihugu cya Iran umukwabo watangiye. Ubu turi ku munsi wa gatandatu n'ubundi intambara itangiye hagati ya Iran na Isiraheli. Iran yatangije umukwabo wo guhiga ba maneko ba Mossad bivugwa ko binjiye muri kino gihugu cya Iran guhera mu minsi yashize bategura bino bikorwa byose ndetse bari gutegurira iki gitero cyagombaga gutangiza ino ntambara cya Isiraheli cyangwa se ya operation bari bise ngo ni Rising Lion. Umukwabo gukomeza guhiga ba maneko ba Mossad. Iran uyu munsi yatangaje none ikindi kintu, itegeka abaturage bose batuye Iran gusiba WhatsApp mu matelefone yabo. Ino WhatsApp ino mukoresha muganira mwandikirana. Iran yatanze itegeko uyu munsi iravuga ngo buri muturage wese uri muri Iran nasibe WhatsApp muri telefone ye, bitewe n'uko WhatsApp Isiraheli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuyikoresha mu kuba bakusanya amakuru ndetse no kuba bagirira nabi igihugu cya Iran. Iran yo yatangarije abaturage bayo ko iyi application ya WhatsApp kino kigo kiyikuriye kino cya Meta ari nacyo gifite zino za Facebook kikagira za Instagram n'ibindi, nguko kino kigo gishobora kuba cyakoresha WhatsApp mu rwego rwo kugira ngo baneke bakusanya amakuru y'abanya-Iran by'umwihariko aho bari babashe kureba aho baherereye, ari byo twagiye tubona bashobora kuba bakugira nabi cyangwa se bakaba bakurasa bitewe n'ahantu uri, twagiye tubibona. Gusa WhatsApp yo yahise isubiza, ubuyobozi bwa WhatsApp bwasubije ngo twebwe ibyo bintu ntago tubyemera kuko iyo raporo ni igihuha ntago ari byo. Ati ndetse igihugu cya Iran kiri gukora amakosa kuko iki gihe cya nyacyo nicyo gihe gikomeye abaturage ba Iran bari bakeneye WhatsApp kugira ngo baganire hagati yabo cyangwa se bakominikane n'uburyo kiwenda bahanahanamo amakuru bisibye nk'ibi ngibi bikomeye abantu bakwiye gukominikana. Atari ko nicyo gihe muri kwambura abaturage WhatsApp kandi aribwo bakabaye bayikeneye cyane kurusha. WhatsApp mbega yabihakanye. Gusa nanone Iran ntago wayirenganya, nta nubwo ubuyobozi bwawe bwahita bupfa kwemera ibiri kuvugwa na WhatsApp, kuko Iran muri kano kanya iri kwigengesera uko bishoboka kose, kuko ni kenshi twagiye tubona ikigo cy'ubutasi Mossad cy'abanya-Isiraheli gikoresha amayeri menshi n'uburyo bwinshi bugiye butandukanye mu kuneka cyangwa se gukura mu nzira abanzi b'igihugu cyabo. Ngira ngo mwarabonye ejo bundi ubwo ino ntambara yatangiraga, abanyesiyanse bakomeye bakoraga muri Iran cyane cyane bakora muri bino bya nuclear barishwe. Ahanini ngo bagiye bakurikirana amatelefone yabo na telefone yabijimije bakamenya aho uri, ari nabwo buryo bagiye babarasamo n'abano bajenerali bakomeye bose bagiye bakomeza kurasirwa muri Iran. Bivuze ngo Iran bigomba kwigengesera akantu kose gasa nkaho kayikanze cyangwa se akanitekereza ko kino kigo cy'ubutasi Mossad bashobora gukoresha kugira ngo babe babagirira nabi. Impamvu yabaye ya mbere cyangwa se yitangwarumwe mu guhita ivuga ngo abaturage mukore WhatsApp mu matelefone yanyu bo muri Iran, bivuze ngo hari ikintu baba bazi cyangwa se hari amakuru baba bakiriye bakagerageza gukumira hakiri kare. Ikindi mwabonye igitero nababwiye ejo bundi cyitwa Stuxnet cyagabwe bino twita ngo ni cyber attack cyangwa se izo virusi bari bagabye muri computer zo muri Iran. Mwagiye iyi operation mwarayibonye, nubundi ni Isiraheli yari yigabye kuri iki gihugu cya Iran. Mwaka wa 2018 Iran yagabye igitero cy'ikoranabuhanga, Isiraheli yagabye igitero cy'ikoranabuhanga kuri Iran, ibasha kubiba amakuru ahambaye cyane cyangwa se ibiba archive za nuclear zose bari bafite mu mwaka wa 2018. Mwaka ushize twarabibonye ubwo abagizi ba nabi cyangwa se ababarizwa mu mutwe wa Hezbollah n'abayobozi ba Hezbollah uburyo Isiraheli yabaturitsaga ikoresheje zino pager zabo bakoresha cyangwa se bwa buryo bw'itumanaho bakabasha kuba babaturitsa. Ubwo n'uburyo bwagiye bukorwa n'ubundi n'iki kigo cy'ubutasi cya Isiraheli cyangwa se igisirikare cya Isiraheli, kandi n'ubundi iyo Hezbollah bikavugwa ko n'ubundi iterwa inkunga na Iran. Tugiye tubona ibyombo bikoreshwa n'abayobozi ba Hezbollah umwaka ushize, Isiraheli ibituritsa bikajya byica abayobozi babaga bafite ibyo byombo kuko ariyo yari yarabikoze. Ibyo twagiye tubibona. Ibyo byose rero ugiye ubiteranya, twabonye abayobozi ba Hamas bari muri Iran bari kumwe n'abayobozi bagenzi babo bari muri babayobozi muri Iran, ugasanga umuntu ararashwe cyangwa se apfiriye muri Iran ari kumwe n'abandi bayobozi. Ibi byose twarabibonye, operation zigenda zikorwa na Mossad uburyo ziba zidasanzwe n'ikigo cy'ubutasi uburyo kigenda giteguramo akazi kacyo. Niyo mpamvu Iran muri kano kanya iri kwigengesera, ubusanga yasohoye itegeko rivuga ngo nta muntu n'umwe dushaka ko aza kuba ari gukoresha WhatsApp uri muri Iran, muzisibe mu matelefone yanyu. Abandi bantu muri kano kanya bari kwibaza ngo ese Iran yo iratabaza nde cyangwa se ninde muntu wa mbere rubuze gutera ingabo mu bitugu Iran. Muri kano kanya turi kubona ko iyo Isiraheli igiye ku rugamba cyangwa se agakomye kose, Amerika ihita igafasha nk'inshuti nziza rwose yabo ikaba hafi. Ariko mu by'ukuri Iran yo iri gufashwa nande. Iran bizwi ko abafatanyabikorwa bayo ba mbere bakorana bya hafi ari igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Ni ibihugu by'ibihangange bifite ijambo rikomeye cyane ku isi, ariko muri kano kanya nta kintu gihambaye baragaragaza.
cyakora Uburusiya icyo bwakoze igitero cya mbere kikiba ubwo Isiraheli yarasaga muri Irani. Uburusiya bwahise bwa mbere gufata iya mbere kwamagana iki gitero, baranavuga bati Isiraheli yasagariye Irani, yavogereye ubusugire bw'igihugu cy'abandi, ndetse ibyo bintu baranabyamagana cyane, babwira isi yose ko ibyo bintu babyamaganye. Icyo ni sawa bakoze. Navuga ko ibyo Isiraheli yakoze bitemewe n'amategeko, ibyo yakoreye Irani. Ndetse uru rugamba rugitangira, Isiraheli yakiriye ubutumwa buvuye mu Burusiya. Uburusiya ngo bwavuga ko Perezida Vladimir Putin yifuza kuba umuhuza w'ibi bihugu byombi ariko intambara igahagarara. Irani yarabyemera avuga ati nta kibazo rwose ubaye umuhuza twabyemera, ariko Isiraheli yaravuze ngo ubuhuza bwanyu ntabwo dukeneye mwebwe nk'Uburusiya, mutuvire mu nzira dukomeze twikorera akazi kacu. Abenshi bibaza ngo ese Uburusiya bushobora gufata icyemezo bukaba bwakwinjira muri iyi ntambara, bukaba bwatabara umufatanyabikorwa, kuko muri Uburusiya bwashoye byinshi muri Irani, bari bafitanye ubukorane n'ubuhahirane buhambaye cyane buri ku rwego rwo hejuru. Ariko nanone biragoye ko Isiraheli ndetse na Irani intambara yabo twabona Uburusiya buje gutabara Irani, nubwo ari umufatanyabikorwa mwiza. Ikindi abantu bagenderagaho batekereza ko Uburusiya bushobora kuba bwatabara Irani nuko uyu mwaka ubwo twawinjiragamo 2025 mwarabibonye, Irani n'Uburusiya basinyanye amasezerano y'ibyerekeranye na gisirikare. Icyo gihe Uburusiya na Irani basinye amasezerano yo kuvuga ngo bazajya bagurishanya intwaro za gisirikare n'ibindi bikoresho bya gisirikare, ibyerekeranye no guhugurana mu bya gisirikare. Ayo masezerano barayasinyanye Uburusiya na Irani muri uyu mwaka tukiwinjiramo. Ikindi kintu bemeranije ndetse no gutizanya cyangwa se guhana no kungurana ubumenyi ku byerekeranye na tekinoloji igezweho, bakajya bahana ibyo bikoresho byose no kungurana ubwo bumenyi. Yari amasezerano basinye ko agomba kuba hagati y'ibihugu byombi, nta kwatakana, nta kubangamirana mu gihe kingana n'imyaka 20. Gusa nta hantu hari handitse muri ayo masezerano ko mu gihe igihugu kimwe cyatatswe ikindi kigomba kwita kiza kugitabara. Uyu munsi wa none ugiye gukora ubukwe ariko ugasanga ntago ufite ibikoresho cyangwa se amafaranga yo kwita usohorera rimwe kugira ngo iwawe washyire ibikoresho byose byo mu rugo, uzagusura azabone koko kabisa ari urugo rw'umujene ujyanye n'igihe. Cyangwa se nawe ubwawe uri kunyumva muri kano kanya bijya bikugora kuba wasohorera amafaranga icyarimwe ngo ugure ibikoresho bigezweho bya gisirimu byo mu rugo byuzuze mu rugo. Akenshi biratugora twese gusohorera amafaranga icyarimwe. Igisubizo rero cyabonetse, ubu haje abitwa Dubai Market bakorera hano mu Rwanda, aho ugenda ugafata ibikoresho byose wifuza byo mu rugo ukabyishyura mu gihe kingana n'amezi 5. Icyo ni hafi igice cy'umwaka. Ushobora kugenda ugafata amafirigo, amamikroonde, ugafata amateleviziyo puse zose z'ubwoko bwose, ibikoresho byose byitwa ibyo mu rugo kugeza no ku bisorori ushobora kuza ugafata ukazabyishyura mu gihe kingana n'amezi 5. Ubu rero mwaza muri Dubai Market bakorera hano mu mujyi muri KCT, nimero zabo ziraho hasi, muze mufata ibikoresho byo mu rugo, apana abantu kugusura bakakubona imboga mu menyo nta gikoresho cya gisirimu ufite. Ariko byibura nubwo badashobora kuza kwita babatabara bitari mu masezerano, ariko mu masezerano yabo hariho guhererekanya intwaro, kugurishanya intwaro, kuguhererekanya ibikoresho bya tekinoloji, bisobanuye ko Uburusiya byibura bushobora kuba bwaboherereza nk'intwaro nyinshi zishoboka cyangwa se ibikoresho bya tekinoloji byabafasha mu rugamba rwabo. Gusa nanone wareba ukabona Uburusiya kuva intambara yatangirana ya Israel na Irani, Uburusiya bwahise bumunira akanya ko kumera nkaho bubonye ko isi yose ihugiye kuri ibi bintu bya Israel na Irani. Noneho Uburusiya bukoresha imbaraga nyinshi ahubwo mu kurasa ibisasu n'amadrone n'amamisire menshi cyane baturitsa Kiev cyangwa se bari guturitsa muri Ukraine. Buno tumaze iminsi duhugiye ngo kuri Israel na Irani, Uburusiya bwari buri kurasa muri Ukraine bidasanzwe, buhari kuri bitwaro bihambaye cyane, busenya ibintu byinshi kandi bakubita muri Kiev hanini gusa. None abantu bakavuga ngo Uburusiya muri kano kanya bufite byinshi ku buryo budashobora kuba bwakwivanga n'ubundi muri iyi ntambara ngo buvuge ngo buje gutabara Irani, kuko twarabibonye Uburusiya mu mwaka wa 2015 ubwo igihugu cya Syria cyari cyatatswe nk'abavandimwe, Uburusiya bwaraje butabara ubutegetsi bwa Assad muri Syria. Iyi neza rwose ingoma ye batuma igumaho barayisigasira kugeza ejo bundi ubwo Assad yavagaho, ariko Assad ubutegetsi bw'inyeshyamba zamwatakaga ejo bundi. Twari twiteguye ko Uburusiya bugiye kongera kugaruka kumutabara, ariko ntabwo bwaje kumutabara. Kubera iki? Uburusiya nabwo ubwabwo bufite intambara itabworoheye, bifite intambara yabo barimo, bakeneye intwaro zose bakeneye, kwita bajya mu yindi ntambara yindi ku ruhande bishobora gutuma bakoresha izindi mbaraga, bigatuma hari ahantu bagaragaza intege nke ariho bahanganye na Ukraine. Bikaba ariyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo Uburusiya nk'uko twabonye baretse Syria barajyaga bayitabara mbere bakayifasha ubutegetsi bukagumaho, ntago kuri inshuro bari buze no gutabara kuko bafite urundi rugamba bariho, ntago bari buze gutabara Irani.
bashobora kuyihorera n'ubundi nk'uko babikoze Siriya ejo bundi ubwo Siriya inyeshyamba zigaruraga ubutegetsi bwa Assad. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubwo Perezida Donald Trump yari agiye ku buyobozi manda ya mbere ya India 2016, Donald Trump yaje anenga abayobozi bose bamubanjirije. Icyo gihe harimo ba Barack Obama, yanengaga bano ba George Bush ndetse n'abandi bayobozi bamubanjirije. Icyo gihe Donald Trump yiyamamaje nk'umuyobozi uvuga ngo nje gutuma Amerika yongera kuba igihangange nka mbere, nk'uko ariyo magambo nyine agenderaho avuga ati Amerika twongere tuyigire igitangaza ku isi. Icyo gihe Donald Trump yabaye perezida wa Amerika avuga ngo abayobozi bambanjirije bafite ukuntu bagiye barwana intambara nabo ubwabo badasobanukiwe, igihugu cyacu cya Amerika bakakijyana mu ntambara zitadufitiye umumaro. Yinjiye mu buyobozi avuga ngo ngiye Amerika ngiye kuyobora ntago izongera kujya mu ntambara z'ubugoryi, we niko yazitaga, ngo ni intambara zidasobanutse, ndetse akanavuga ko ngo izo ntambara zibera kure y'igihugu cyabo, cyane cyane avuga ziriya zabaga ziri muri Iraq, za Afghanistan n'ahandi nkaho. Yinjiye avuga ko ibyo bintu by'intambara zirwanirwa ari mu burasirazuba bwo hagati mu Barabu ibyo bintu bitazongera kubaho. Uyu mugabo kuva no manda ya mbere na manda ya kabiri buri gihe yaje kwiyamamaza avuga ko ibintu by'intambara atabikunda, kandi koko niko bigenda agaragaza ko akeneye amahoro. N'ejo bundi yiyamamaza abonaga akavuga ngo izo ntambara muzihagarike, yomba mari ntago Ukraine iri kubiri kurwana n'Uburusiya, ibintu nk'ibyo ngibyo agaragaza ko intambara nta keza kayo, ndetse ku buryo biri mu bintu bituma abantu bamutora. Bwa mbere byatumye bamutora, n'ubu bwa kabiri kandi biri mu bintu byatumye bamutora. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 icyo gihe hariho perezida uyu Barack Obama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari video ya Donald Trump ari kuvuga ngo igihugu cya Irani gishobora kuzashiduka, Amerika ishobora kuzajya mu ntambara ikataka Iran, ugasanga habaye intambara bitewe n'uko perezida dufite bita Barack Obama atazi kunegosiya, akatujyana muri ibi bibazo tukisanga Amerika iri mu ntambara na Iran. Ati kuko perezida dufite Barack Obama ni umunyantege nke, nta n'umusaruro atanga. Ayo ni amagambo yavuzwe na perezida uriho muri kano kanya Trump, ari kunenga ubuyobozi bwa Barack Obama avuga ngo Obama dushobora gushituka tujyanye mu ntambara tukataka Iran tukarwana, kuko ni umunebwe, nta kazi akora, ndetse nta kintu kimwe nyine kijyanye n'intege afite, ni umunyantege nke. Ati njyewe mfite ubushobozi bwo kunegosiya ku buryo ntatuma intambara Amerika ijya mu ntambara na Iran. Niyo magambo yavuzwe. Gusa uyu munsi bimeze biti? Uyu munsi wa none 2011 wanengaga Barack Obama ngo nta bushobozi ufite bwo kunegosiya, uri umunyantege nke, nta n'umusaruro utanga, niyo mpamvu ushobora kutujyana mu ntambara tugashituka turi kurwana na Iran. Niwe uri kujya kuri rutarwe rwa X akandika ngo ikirere cya Iran ubu turi kugikontorora, ndetse niwe uri kuvuga ngo tuza ahantu umuyobozi wa Iran yisha akanya kariko kose twamugeraho, ndetse niwe uri kuza akavuga amagambo akomeye. Uyu Trump ku munsi w'ejo yivugiye ijambo ubwo yari kumwe n'umunyamakuru, aravuga ngo umunyamakuru yaramubajije ngo ese Amerika iraza kwinjira muri iyi ntambara yataka Iran biragenda gute? Trump yarasubije ku munsi w'ejo ngo nta muntu uzi icyo ndibuze gukora, dushobora kujyayo cyangwa se tunabikore, dushobora kubikora cyangwa se ntitubikore, atari icyo nzi cyo nuko Iran iri mu kangaratete cyangwa se Iran iri mu mazi abira. Niyo magambo yakoresheje, ndetse yakomeje avuga ngo Iran yansabye ko tunegosiya muri iyi minsi intambara iri kuba, ngo tukajya ku meza y'ibiganiro. Ati ndangije ndabasubiza ngo kuki mutabimbwiye ibyumweru 2 bishize se mbere y'uko intambara itangira ngo tujye mu biganiro, ko mwari kuba mwarakumiriye byinshi, hari benshi batari kuba barapfuye, uyu munsi bapfuye, ikindi byibura mwari kuba munafite n'igihugu kizima cyangwa se igihugu kitabaye amatongo. Atese kuki mutabyemeye imbere? Mbega wumva ko ameze nk'umuntu utanashaka kunegosiya cyangwa se ibiganiro, kuko nimba umuntu akubwira ngo abantu barashaka kujya mu biganiro, we ngo yahise abasubiza arababwira ngo kuki mutabimbwiye mbere byibura ngo tubikore mbere, ubu nibwo mwibutse kubimbwira. Ndetse bikavugwa ko ku munsi w'ejo muri situation room habereye inama ihambaye muri White House, ubwo inama y'umutekano yari yateranye bahuye na perezida Donald Trump n'abashinzwe iby'urugamba n'intambara. Ejo habaye inama yamaze iminota 80 bicaye muri situation room muri White House, ndetse amakuru aturuka indani mu bayobozi cyangwa se mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakemeza ko Trump ari kwiga neza, ari kubara imibare ye neza kugira ngo arebe ko igisirikare cye cyakwinjira muri uru rugamba. Ndetse bikavuga ko ku munsi w'ejo hagaragaye indege z'indwanyi zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, indege 30 zigezweho z'indwanyi. Izo ndege ibintu zakora ni amateka, ngo zagurutse ku butaka bwa Amerika zigenda zigana ku ruhande rw'Uburayi, mbega zisatira kugira ngo zibashe kuba zatumwa mu kazi cyangwa se aho zahagurukira byoroshye, zikaba zajya gutabara Isiraheli akanya kariko kose. Ni indege z'intambara, ndetse hakabamo n'izindi zibasha kuba zashyira bayita gute fuel, izindi ndege ziri mu kirere z'intambara, ku buryo hari izindi zishobora, hari indege ziba zikora nka station zino muvomaho essence.
leta z'ubumwe za Amerika zohereje indege z'indwanyi, zohereza n'izindi zikora nka sitasiyo zishobora gusanga za zindi z'indwanyi mu kirere zikaziseriva fuel, zo zigahita zikata za zindi z'indwanyi ku buryo zikomeza akazi, atari ukuvuga ngo zibanje kugera mu kirere ngo zisubiye inyuma kunywa fuel, ku buryo ziba zifite mu kirere. Uwo niwo musada uri kuvugwa ko indege 30 ejo zagurutse zerekera bivuye muri Amerika zigiye gutanga umusada. Bikavuga ko ngo hagiye kubiyemo ngo za ndege zigezweho cyane z'intambara, harimo nka F-16, harimo F-35, F-22. Izo ndege z'ubwoko bugezweho zose zavuye muri Amerika zoherezwa kuba zigiye kuba ziri hafi mu Burayi, akanya kariko kose zigomba kuba zajya gutabara. Mbega abantu bakabona ko leta zunze ubumwe za Amerika ziri kwegera hafi ku buryo bibaye ngombwa Amerika y'intambara bari kubona ko ishobora kuyinjiramo noneho umusirikare ku musirikare. Pana bya bindi ngo bohereje umufasha gisiraheri rugwane, ahubwo n'igisirikare cya Amerika noneho kikaba kirimo 5 kuri 5. Ndetse mu mazi ya Isiraheli biravugwa ko amato akomeye y'intambara ari muri n'ubundi ayo mato yamaze kugera mu mazi hafi neza, ku buryo ibisasu n'amamisire menshi ari guturuka muri Irani aje kurasa Isiraheli. Aya mato ya leta zunze ubumwe za Amerika ari gutabara izo misiri akazihagarikira mu kirere. Ngira ngo uri kumva urugamba neza umusada Amerika iri gutanga. Ndetse nanone ku munsi w'ejo nibwo Trump bamubajije bamubaza ati ese uravuga iki ku basirikare bacu n'ibirindiro byacu biri muri biriya bice n'ubundi hafi hari kubera intambara? Trump yaravuze ngo ntago Iran igomba gukora ku basirikare bacu, ati n'abasirikare bazi kwirwanaho, ariko Iran irabizi neza ko itagomba kurasa ku birindiro byacu cyangwa se ku basirikare bacu. Ati kuko iryo kosa barikoze ni ugukuramo gato kaza tukabakubita bibi cyane ndetse biteye ubwoba. Niryo gahunda batanze, baravuze ngo hagize ukora ku birindiro byacu cyangwa se ku musirikare wa Amerika cyangwa se ku bikorwa byacu biraho turaza kugira icyo dukora. Nanone Iran perezida wayo nawe ku munsi w'ejo yagaragaye avuga ngo leta zunze ubumwe za Amerika byagaragaye ko ziri muri ibi bintu. Ati kandi Amerika natwe niturasaho cyangwa se nikomeza ibi bintu irimo, Amerika turaza kuyikubita. Ibyo byavuzwe na Iran. Ndetse Iran utamenya ibintu yishingikirije ku buryo rwose kubwira Amerika ati namwe turaza kubakubita byasubiyemo n'ubundi na Ayatollah Khamenei uyu munsi ubwo yagaragaraga imbere y'itangazamakuru kuva intambara yatangira avuga ati leta zunze ubumwe za Amerika zitubwira ngo tumanike amaboko, ngo nta kindi nta condition nimwe dushyizeho. Ati twebwe abanya-Iran ntago tumanika amaboko. Ati ndetse yaba Amerika yaba na Isiraheli mwese nimugira icyo mukora muraza gukubitwa. Hano yabwiraga Amerika by'umwihariko ku uburyo turi bubangirizemo mutazabona ikintu kibasha kuba cyasubiza ku murongo ibyo turi bwangize byanyu, mbega muri buze kubibabariramo birenze twebwe abanya-Iran uko twababaye. Ayo n'amagambo yatangajwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran abwira Amerika ko Amerika nivanga muri iki kibazo ngo izabibabariramo cyane kurusha uko Iran ngo yabibabariramo. Sinzi bano bagabo icyo bizeye. Ubu tuvugana muri kano kanya muri uyu mugoroba nk'ibisanzwe mu masaha nk'aya ngaya nibwo kuva intambara yatangira tugenda twakira amakuru ko hari ibisasu bihagurutse mu gihugu kimwe bijya mu kindi. Mu kanya gato nyashize nk'iminota 30 Isiraheli itangaje ko hari ibindi bisasu bihagurutse muri Iran bije kurasa muri Isiraheli, ndetse bigahura n'ibyo umuyobozi wa Isiraheli yavuze ngo iri joro dufitiye surprise Isiraheli. Hari izindi misile nyinshi cyane zihagurutse muri Iran, turi buze kumenya umubare wazo naho ziri buze kurasa cyangwa se nimba ziri buhagarikirwe mu kirere kuko Isiraheli ubushobozi irabufite. Ndetse na Isiraheli ubwayo yakomeje akazi ko gukomeza kurasa muri Iran. Bivuze ngo nta munsi w'agahenge ubayeho, n'uyu munsi Iran irekuye ibisasu, nayo ubwayo irabitangaje ko irekuye ibisasu byerekera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubu tuvuga ni byinshi biracyari mu kirere ntago biragera muri Isiraheli. Ibiri buze kugenda bihinduka byose, wikora subscribe, amakuru yose ajyanye naho ibintu biri kugenda bigana urakomeza uyasanga kuri YouTube channel yanyu. Ciao ciao.